Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng Pisambang Maragul. Eye kakalingwan ng pamanulod face mask pachelul walong multa Pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug Pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungo Pisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog Pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal Pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnandeng anggang malayamahit king Pisamban. Kaibat ni Misa, eye kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form.
Donate now Donate now. and let your voices be heard. Talakadta po. Pangadyantaya ing orasyon, king lagyuning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo, pepabalwane ing Birhen Maria. At kinagliya lalang ning Banal Espiritu. Bapu Maria, metmo ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, i Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipa ning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapu Maria, metmo ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, i Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katang. Bapu Maria, metmo ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, i Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ni pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pung grasya, ginuming Diyos, ding kaladwami, at ampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Jesucristong anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king Krus, apakyabutan mi naman sana, ing ligaya ning pangasubli ng mebye. Alang-alang sa puiti, king ginumi muring Jesucristo. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimuing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga, iyanasa. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimuing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga, iyanasa. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga, iyanasa. King lagyuning Ipa, ampon ning Anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Bilang balayan, amitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms in kompleto ang pong updated a detalye. Din kaya katamang set number, pakapaskil laking lalam da rin kaya katamang luklukan. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, puryan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Pasalamat la po ding mag-sponsor para po king Kapiyestan ning Tagumpe ning Banal Krus. Ray and Sai Pamintuan and family, Engineer Edwin and Carmila Panlilio and family, Jerome and Maricel Basco and family, Pat Dungka and family, Moneth and Herman de Guzman and family, Attorney Raydon and Rezi Canlas and family,
Chairman Lourdes Manansala, and Santo Cristo Barangay Council and staff. Para king kapagnasan, ligtas at payapa ning bawat pamilya daring memaryo ning Barangay Santo Cristo. Antimurin king kapasalamatan Deputy William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Ruby Santiago and family, Sel Puno and family, Raul and Wilma Alvarez and family, Rose Lalo and family, Rustico and Josie Tongol and family, Elisa Pandillo and family, Elvira and Ladislao Lapira Jr. and family, Alicia and Roosevelt Ponyo and family, Aladino and Baby Canlas and family, Rainer, Sheila, Ryan and Rain Canlas, Walid, Ria May Canlas, Alexandria Elzier and Ralph Ismael de la Cruz, Memorabilia David and family, Agustin family, Messina family, Yulenko Nukum family. Para king anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Jeremiah Aaron Hipolito, Nesterio Gito Orginto, Evelyn Gan, Maria Cristina David, Mr. and Mrs. Ryan Calara, John Joseph Lapira, Harvey Lapira, Nikki Likup. Para king pisikal ampong spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio and Imang Auring Between and family. Para king kapaldanan pamikatawan ampong espiritual ng Carlos Galvan. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laos and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemelin Gueco, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbolan, Father Agnes Goyena, Sister Agnes Goyena, OCD, Sel Timbol, Herminia Reyes, Joshel Lopez, Princess Serrano, Josefina Torres, Ligaya Dungka, Rudy Bautista, Luisito Sardes, Corazon Canlas. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayangu abye, lalong-lalo na rin Most Reverend Oscar Krus, Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco Di Choco, Sosimo Di Choco, Diosdado Di Choco, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer June Chatco, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Feliciana, Cecilia, Dr. Ruben Henson, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Seferina Meneses, Casimiro Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Dr. Ruben Guzman Henson, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Attorney Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Felix Chan, Nathaniel Chan, Maria Belen Co, Angel Tan, Pastora Tan, Vicente Roque, Jonathan Paul Zita, Abelardo Capitli Oler,
Salvador and Clarita Tulalian, Renato and Mercedes Olier, Magdalena de los Reyes, Arturo Macapagal, Diosdado Macapagal, Purita Macapagal, Marcelino and Federica Mamangon, George Sison, Jose Enriquez, Ligaya Enriquez, Matthew David, Milana Cuyugan, Noami Joy Garin, Sean Pangilinan, Justin Lawrence Chapaco, Andres Chapaco, Guadalupe Chapaco, Roberto Hipolito, Francisco Santos, Federico Ginto, Marlene Vino, Rogelio Ayad Jr., Estrelita and Mike Layag, Amelia and Rogelio Ayad, Catalina Angeles, Zenon Angeles, Aida Chancoco, Antoinette and Antonio Panlilio, Anacleto and Concordia Panlilio, Julio and Sotera Evangelista, Maximo and Marcelo Evangelista, Renato and Ladislao Lapira Sr., Filomena Panlilio, Lita and Antonio Ponyo, Imelda and Ezequiel Valenzuela, Ricardo and Sylvia Torres, Havner and Jaime Torres, Sunny and Eugene Panlilio, Josel Feliciano, Odilon Canlapan, Corazon Carlos, Janea Tolibas, Camille Tuazon, Eusebia Alvarez, Nereo Luge, Leandro Roy Alvarez, Cesar Sibal, Carmen Marciano, Abner Tongol, Ana Marie Lalo, Sister Agnes Lalo, Aristotel Lalo, Rudy and Lucing Pamintuan, Reynaldo Cruz, Elena Cruz, Celestina Henson, Romeo Cruz, Roberto Dunca Sr., Gloria Dunca, Jaime Zenaida, Lilian Rolando, Benjamin, Antonio Danilo, Dr. Brian Gozon, Rudy Esguera, Rebecca, Perlita, Loida, Bonifacio, Oscar, Wilfredo Medina, Alfonso Yulenco. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kim pakalulo ning Ginoo. Ang kaya katamang magmisa, Reverendo Padre Elmer D. Magat. Pagmasusyan tayo po ngeni, iting kapiyestan ning Tagumpe ning Banal a Krus. King lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Nga naanitang kintatamo sa piging sariwain. Sa sagiwantang pasibayo ing depat na ning Ginoo para kay katamo mitas siya makapako king krus kalupa na ning sasabyanan ning dalita pakibat ngeni etamo kakalingwan ing dapat ning Ginoo para karing penandit akelingwan tamo ing Maragul alagod ning Dios kaya katamo manyawad tamo king kayang kapatawaran.
Ginong Jesus, inyang mitas kaking krus, ing kamatayan mo, pigdala na king kapatawaran at biye, Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Hesu Kristo, inyang mitas kaking krus, biklat mong malwalas tinggamat mo, karing sablang tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, inyang mitas kaking krus, ding pibandyaning grasya at lugod, minagos lang ibat king metandos mong puso, Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Pakaluluan mo kami, Gino. Patawaran mo ring sablaming kasalanan, at tayran mo kami, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, king kapamintuan na keka ning bugtong mong anak, tinggap na yung kamatayan king krus, para king kaligtasan ning meto ketawan. Kikilalanan miyo ing misteryo ning krus kete king yato. Tanggapan mi naman sana ing kalam ning kaligtasan karin banwa. Itiadwan mi king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Kabang dalan, ding palipi ng Israel, detangano ning pangay na lipan. Bubulong lo laban king Diyos at kang Moises, bakit linwal mo king iba't, karing Ehipto, ban mga mate kami,
ketiking disyerto, anong nu alang apangan, ni ainum, sinawa na kami kaniting pamangan, ay alang lasa. Anting parusa, ingginu, pepabalyang mga bagsik aubingan, busal ning balayan. Amenoktok karing tao, inyal dakala ring mga matea karela. Kanita ring tao, linapit la ka Moises at ngara. Mikasala kami king Ginu at keka. Manalangin ka king Ginu, ban ilako no reting ubingan ke kami. Inya menalangin niya i Moises para king balayan. At inginu, nga na kang Moises. Gawa kang metong amabagsik aubingan, at ibili me king metong ayandang, anong nu ing ninumang matuktok alumawe kaniti, kumayapyo. I Moises ginawa yaping metong ayubingan na tangso, at binili ne king metong ayandang, at ninumang metoktok ubingan, alinawe king tangsong ubingan, kinayapyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Eyo kakalingwan ang dapat ning Ginoo. Makiramdam ka o balen ko, king kakong tuturo. Itingid mo ing kekang panamdam, karing amanong kakong sasabihan. Ing asbok ko, magsalitaya king kapamilataning talimhaga, at ibulalag-pula ring lihim ay aral, amilihim king milabas a panahon. Eyo kakalingwan ang dapat ning Ginoo. Inyang atineng pemate karela, ding aliwa kanita, linapit la keya. May magbalik lalo at taimtim sini sila. Aga nakara kinging Diyos, ya ing talapang mingwa, kinging Diyos ak katas-katasan, ya ing talapagligtas da. Eyo kakalingwan ang dapat ning Ginoo. Dapot ing amanong gigkas da, pawang kalaraman. Pamagkunwari ing atyo karela, uli ding pusura, ela tapat keya, emularin tinupad, king kasunduan da keya. Eyo kakalingwan ang dapat ning Ginoo. Makanyan man ing Diyos ang mapaglunos, patawaran nala at kaya lang kinabos. Maralas ng pipigilan ing kayang mwa, at ing mikakalukong kasbuna. Eyo kakalingwan ang dapat ning Ginoo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. I Kristo Jesus, bistaman at yukeya ing panga Diyos, makanyan man, ena inangkiman, ing mga pante, king Diyos. Pagkus linubas na, ing kayang sarili, king sablang kamalan, at kinuana, ing aske, ning metong ayalipan. May kiwangis siya karing tao, at king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya, hangga king kamatayan, hanggaman king kamatayan, king Krus. Huli nita, ning Diyos naman pepaygit ning emunano, at dinina ning lagyo, amimigit, karing sablang lagyo. Inya king lagyo ng Jesus, sukat lang siklaw ting sabla, ding karin banwa, ding keti king yato, at ding king lalam ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Jesus, Heso Kristo, ya ing Ginoo,
king ikaligaya ning Diyos igpa. Ing Ama na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sa sambanda ka, Kristo, at layon pupuryan, pauli ning banal mong krus, inatbus may yato. Ginoo manatili kay kayo. At keka ang timuring, Pamamas sa aking mayap abalita ag pagkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakang Nicodemo, alapang minukyat king banwa, subali mo inganak ning tao, at ini pang ibat banwa. At nung makananuneng tinas Moises, ing ubingan at ang suog king desyerto, makanyanya namang sukat itas inganak ning tao. Ban ing ninumang manuwala kayo, mikabyeyang alangang. Uli ning lugod ng emunano ning Diyos king yato, binyene ing bugtong ng anak, ban ing ninumang manuwala kayo, mate, nunemerinan niyang biye alangang. Uling tinupod nening Diyos ing kayang anak king yato, eban atulaning kaparusan ing yato, nuneban miligtas siya ing yato king kapamilatanaw. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, mayapayabak kay kayungan. Pag-celebran tayo pingeni, ing Kapiyestan ning Tagumpe ning Krus. At pakyabayan tala, kabang pasalamatan tala, den kay katang kaparokya, king Santo Cristo. Ino rin taga Santo Cristo keni, tas dano mo rin gamat da. Ren po, chula king harap. Siyempre ikating kay katamong commentator, kaya bedari Ate Sel, ding karelang pamilya, ding chapel pastoral, pasalamat kay po kay kayo, ding mag-sponsor kaniting kay katang misang kapasalamatan, kaya bedapin ding King Santo Cristo Chapel. Ita mo pong Katoliko, eta mo mahilig. Pwera ketang siguro eta biasa niya po, o eta ya master ing Biblia. Balutalar etang lalo na king New Testament, detang tuturunan ni nga pong Ginoo, pero etala masyadong balo nung nukarintala akit. Yapin po nung ating metong sitas, deng aliwang sekta, magaling laking makanyan eh. Open din kay random, itang karelang pamag-quote, kaya laking konteksto. Anyway, yaluwa po yung punto tamo ito. Kening ke katang gospel, nung atintamong kailangang memorized or know by heart, keng sasabyana ning apong Ginoo. At iti
sa summarize ni ing kakatamong ing misteryo ning kakatamong kaligtasan yapin ing kadwa ng dake ning kakatamong gospel ngeni. Tayo po kakalingwan itang John 3:16. Iba't siya king Ebanghelyo ng San Juan, chapter 3, verse 16. 3:16. Po kakalingwan to. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him might not perish, but might have eternal life. O ita po yung summary na ng kekatang kaligtasan. Summary ning lugod ning Diyos king yato. Ing kinutang Heso Kristo yung sasabi. Pasibayo po, ulit-ulit. John 3:16. Uli ning muna nung lugod ning Diyos king yato, tinubod ni ing bugtong ng anak. Bandetang manuwala kayo, lamate. Nune merinan lang bi alanganga. Yan po milyari at katuglong niyan ing kamataya na ning ginutamo king Krus. Anya para kay katamong Kristiyano, Tagumpe. Tagumpe, uling pigtagumpen na ning ginutamong Yesu Kristo ing kakatamong kaligtasan, kapamilataning krus. Pota pong maminyag tamo keni, potang maminyag ku, itang mumunang diling gawa ning paring maminyag, ang ponteng pengari at tegawan, kurusan de kanwan ning anak. Tanda na yan itang pamananggap, at timong Kristiyano, at panay akong sasabyan, kareng pabinyag, tatak na niyan ning anak. Ang gaking dagulyo, ang gaking Mateo, tatak na ning krus. Tatak tayong krus, pauli na ning iti dake na ning kekatangbi. Manibat pa niyang may binyag tamo, may tatakanta na king krus ng Kristo. Nung ing krus simbolo ning kasakitan at kamatayan. Ing kasakitan at kamatayan, dake na ning kekatangbi. Etano po ala ko rin. Mas kinanggawan tamo. Pero, ing pagmasusyan tamo ngayon, yapin itang tagumpe. Pigtagumpen na ning ginutamo ing kasalanan. Uling emi kasala. Tao yung kalupa tamo nga ng San Pablo. King ega na ganang bagay, maliban mo king kasalanan. Emi kasala, metoksuya, teksuana ng demonyo. Dinalan niyang dakalatokso king kayang piye, pero epe pay toksu. Emenabu king kasalanan. Anya tagumpeyo. At kay batdeng pinako king krus, kay batdeng pete, katlungaldo, sinubliyang mebye, pigtagumpen ng kasalanan, ampong kamatayan. Anya, oy ni po ing pagpiestan tamong ene. Tayo buri ing krus as it is. Alayang kwenteng krus nung may pako ka rin ni Kristo. May ngariya pong electric chair. May ngariya mong lethal injection. Death penalty ing krus. Anya pin para karetang niwala kang Kristo, iskandaluya. Era atanggap. Pero kaya katamong Kristiyano at meniwala kang Kristo, aliwa mo yung krus, nuni yung krus, ampon Kristong mete ka rin. Uling pigtagumpen na para kaya katamo yung kasalanan at kamatayan. O yan po yung pagpiestan tamong ene. Pasalamat tamong Maragul, kingapong Ginoo, pauli na ning Maragul, alugod na kaya katamo. Pasalamat ta kayo king kayang tagumpe. Uling pauli na ning tagumpe ngay ni itamuman. Malyari tayang pagtagumpen. Malyari tayang sambutan ing kasalanan.
malyari tayang sambutan, ing kamatayan, o tang ing ginumismo, pasublia na katang mi, at idala na katamu, kingalanganggang pie, kaya bena. Talakad tamo po para king panalangin ding malda. Manalangin tamo king Ginoong Hesus para karing sablatang pamangailan. Ayala ng pag-asang kumayap pa, para karing daralan kasakitan, karing mga kabang bengi, at maplas ayaldo, para karing masakit, ang makarayo, karing karelang pamilya, nga tamong manalangin. Ginoo, kapamilata ning kekang Krus, inatbus may yato. Para karing may bating karela, ing sablang bage, para karing grupong miyugse, iba't karing bansang karinanda, ding mitabi, karing tuknangan da, sikwil ding sabla, para karing asog po, ning lungkot, ingata mong manalangin. Ginoo, kapamilata ning kekang Krus, inatbus may yato. Para karing tatakot, kinlapit ning kamatayan, para karing mabayat a sakit, aye makibalo, king karelang kabilyan, para karing anak ayatsu, king bingit ning kamatayan, a kailangan gumulot king karelang paing tumulan, nga tamong manalangin. Ginoo, kapamilata ning kekang Krus, inatbus may yato. Ngeni aduan tamoing sarilitang kapagnasan. Ginoong Hesus, pisanan ming krus at mete kababona. Inyabalo mo ing kabaldugan ing kasakitan. Lumakad ka, siping ding kailangang mamusang mabayat a krus. At pagkaluban mong ditakmuman king kekang tetagan. Bang atok yanda ka, o ginumi, manggaman king alangangga. Amen. Amen.
Manalangin tamo kapatad, bandeting kaya katamong dawon, matanggap lara paning Joseph pang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo mananuna sanang iting sakripisyong misan mi dawon king Krus, banilakoning kasalanan ning yato, ikabus na kay ngeni karing kaya kaming kasalanan, iti adwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ang timurin, iyat na ding pusoy, makayat nanaw king Ginoo. pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulid, ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Berian mo, king ingtaw dapat siyang miligtas, kapamilataning dutong ning krus, ing dutong ning panganabo ning tao, meging dutong niya naman ning kayang tagumpe. Nung nume bating ingbiye, karin mo rin mi balik, kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatana, ding koro, ding anghel at ding sablang upaya ning banwa, pupuryanda at sasambaning kekang ligaya. Milawok saning siwala miking karela, kabang makyabe kami, king dalitdang alangtok ng kabang ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin, king Espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Payuyami daon kusang lugking pamaylas at kamatayan, kinuwani ing tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, pinyene ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ingkana kong katawan amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para ka ring sablang tao. Banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanakong. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Patangin kami kaniting alis, kekang kamatayan ke kami yang pasya. Ang gana, king datang ka,
kingkekang ligaya. Inyang ni gaganakan miyo'y pa, ing kamatayan, at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon miya keka, iting tinapya ng biye, at ing kalis ng kaligtasan, at layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami, anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayado. Ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa. Ipasiano, ing kay kaming Arsobispo Emerito, Florentino, ing kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at religyoso, lalong-lalo na yamong Noli, yamong Mark at among Marvin. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at manenayang sublim niye, at ding sablang maya mo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alangang. Ban kayabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ng esposo na, kambering apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupurianda ka at parangalan manggaman king alanganga. King Ginong Jesus, tiro nakatamong maus, iba, King Diyos, inya nga tamong masikanlug manalangin. Ipami acuan mo, misamba, yaing lagyo mo, datangin kayarian mo, ipamintuan inlog mo, kedisulit antipan mo, mipamintuanin log mo, ingkakanani Aldo, ipiemo que kami, Aldo meni, amponi patawad mo que kami, ing salami que ka, anting pamamatawad kari mikasala ke kami mga emuke paisawul king tukso nunay kabuskin maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalog ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Ingkaya ating kayo payan, manggaman king alanganga. O Ginuming Jesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo,
Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nanilawen mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatiling parati kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Bakit tamo, imikakami atong tamo king kapayapan. Peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ning yato, mapaladlangan ding mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yag kas may nga mana mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap ka ring sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala king kaya katamong pwesto ring EMDC o pari para naman ka rin makasadyang tanggap king katawa ng Kristo, lukluk tamo po, siklod tapo, dakal pong salamat.
Manalangin tamo. O ginuming Heso Kristo, ika, ing banal at tinape ning pie, idala mo sana king ligaya ning kekang pamanyubling mebye, ring taong inatbus mo, kapamilataning dutong ning krus, uling ikaing ginumi, manggaman king alangang ga. Amen. The Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Reminder lang po, bukas, ganito ring oras, 6:30 ng umaga, meron po tayong concelebrated Mass. May blessing po ng bagong imahen ng ating mahal na Birhen ng Santo Rosario. Umpisa na rin ng ating krusada. Ginagawa po natin ito every year. Yung mahal na Birhen ng Santo Rosario nag-visit sa mga chapels ng parokya natin. Kaya lang po pandemic. Kaya ang mga chapels, through their representatives, sila ang dadalaw dito kasama yung patron. Umpisa po ngayon hanggang sa bago ang novena ng ating piyestang Nabal. October 1 po yung bago mag-start yung novena. October 2 kasi yung novena. Magkakaroon naman tayo ng enthronement. Nasa Facebook page po natin lahat yan. So if you follow us, yung parokya natin sa Facebook at YouTube, makikita po natin lahat yung mga details. Ang paalala natin ngayon, yung bukas, 6:30 Mass sa umaga, nandito po lahat kaming mga pare ng Holy Rosary para doon sa blessing ng bagong image at sa start ng ating krusada para sa pagdalaw ng ating mahal na Birhen. Inginu manatiliya kay kayo At keka ang timurin. ito kuyo ring buntok yu para king bendisyon. Ginuming Diyos ay pami, pigmasusyan mingini at pepasalamatan keka, ing mga ragulabage depatan mo para ke kami, lalong-lalo na ing pamitubod mo king kekang anak. Amete king Krus para king ke kaming kaligtasan, sinubliyang mebye, bangkanita magtagumpe, laban king kasalanan at kamatayan. Makanyan mo naman ingadwan mi keka,
lalo na para karing kapatad ming sinimbangeni, bendisyonan mo sana, pagkaluban mong malalam akasal pantayanan, ban mamusan king karelang Krus aldo-aldo. Bendisyonan mula Ginoo ding mag-birthday, ding mag-anniversary ngeni, bendisyonan mula Ginoo ding kaya kaming kaparokya king Santo Cristo, lalong-lalo na ding sinaw kaya kami kaniting Misa, itinganadwan mi kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ating Diyos sa mayupaya, bendisyonan akong parati, king lagyo ning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Mayari niya po'y Misa, umetana king kapayapan. Salamat, Salamat king King Diyos. Para apanatilyan taming metong metrong, lawot king bawat metong, pakisabi mi pong manatili tamo ka rin kaya katamong pwesto, at panayan tala po din kaya katamong asherets, ituruda po kaya katamong gustong dalan palwal, king kaya katamong Pisamban Maragul. Pagana kami po na etala po kakalingwan babaldog, ting contact tracing forms, king kaon, ang makakabit lele daring pasbol. Dacal, salamat po. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng Pisambang Maragul. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta Pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug Pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang Pisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bang ituro na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog Pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilub at kilwal Pisamban. Panayon tala ding ushers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat labing adwang gamat o palad para kang pamananggap hostya.
pamumalyang uman, apisan, o talnandeng hanggang malayamahit king Pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Donate now. Donate now Donate now. Donate now. and let your voices be heard. Donate now. Donate now Donate now. Donate now. and let your voices be heard.